Liverpool sedang menghadapi tantangan besar terkait kejelasan kontrak 3 pilar utamanya, yaitu Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, dan Virgil van Dijk. Mantan CEO Liverpool Peter Moore berharap manajemen segera memperpanjang kontrak mereka. Mohamed Salah, Alexander-Arnold, dan Virgil van Dijk kini berada di bulan-bulan terakhir masa kontrak di Liverpool. Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan fans dengan kemungkinan mereka pergi secara gratis. Kehilangan salah satu dari trio ini diprediksi memberikan dampak signifikan pada stabilitas tim. Peter Moore mengaku sulit membayangkan Liverpool tanpa ketiga pemain ini. Menurutnya, manajemen harus bekerja keras dan segera mencapai kesepakatan. Pasalnya, Arnold tengah diincar Real Madrid dan Salah menjadi target klub Arab Saudi. Look at Liverpool now, 17 games, 16 wins out of 17 games, and looking a little different than Jurgen's style of football, a little bit more in control, a defense that is just not giving up goals, and an attack that's fluid like it was in the great Mane, Firmino, Salah era. Now it's Diaz, Nunez, Jota, Gakpo, and Mo still, but a classic unconventional forward line that just flies around, fortunately is scoring goals.